Manualay Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lasatin na mas apalawak kay sakloning DepEd feeding program. Ay may balita. Susulong ng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lasatin Jr. ing pamagpalawak ning saklo ning Department of Education o DepEd school-based feeding program. Bang miyabe lareng high school students akulang king nutrisyon. Lalam ning House Bill number 4173 sinumiti inyang August 28, 2025. Alwa mo reng kinder hanggang grade 6. Reng dapat kanong makinabang nune pati mo naman reng grade 7 hanggang grade 12. Ing bawat pamangan at inyang alagang baba king 35 pesos at malyaryang buy one agpang king inflation o rekomendasyon ning Food and Nutrition Research Institute. Makasulat mo naman king panukala ng Lasatin na makisaw pa niyang DepEd kareng pengari at organisasyon king pamagsadya at king distribusyon ning pamangan kabang didi ng prioridad ning SMEs o Small and Medium Enterprises at community-based suppliers. Kaugnay na niti sinampane mo namang Lasatining House Bill number 4174. Alayong magdagdag 300 pesos balang bulan a cash grant para kareng balang anak edad 0 to 2 years old lalam ning Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps bilang pakibat king malnutrisyon king mumunang 1,000 days ning meto ngayanak. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.